kandi afira umurengo gutarukwetegerezwa umusigazogo amanyirwenka Arani Kapimpi w'imyaka 22 yo gukora ubwo abazugu babandize bamuterana ko kumukomesha uko mu maraka barukweshaniriza ngo ayeyiseri kino kikora cya kanyuma zira mu myaka atanu bijya kujura kino kikora cya kabisa sane tunareba murambo umuntu wo gutayipferire bamwisi kandi bamuhanikaho research inarora aine enkodi mpyaka mukono umutsundu gushangirwa gwino butaneshaga amaha mikono n'amaguru hekiretire police kucamo ko gutwara umwirwaro ya Kegegwa General Hospital kongera ko gucebera so abo ikisazinu assessment yetu igitwakora ya umurambo kusikira kusange tuyine mu ebitwatunga bitcyine bikaguze nkitwe umwana ogwahira nakorera abayitine busibugona abena akora akabanza yakora yakenda yagaruka wankamutse umugenzi abire nakore imirimo yarija mu makaga umuturo manyirwe Ronald Tumusime kandi abiratine buzubwona oyiherewe kuzombara kunywa amarwe kandi mbaye nikorana n'ishubure ibihimba nimba mwino bona avuga ibihimba nalisha nente nikomba nikorana na ubutwa turi musiri nandi bishaka abasigazi twine kizibu rundi mwine kizibu omukuruga hawaragi mwongeramwe ebintu ebindi ebi tutasereke hariyo njaga hariyo kupa harimo amayirungi ubwa hata batura bategereze biraro byo mu murambo bwa nyuma yo gucebera gasha kwa fe upumurangira